Hello everyone, welcome back to my cooking vlog. So nala tum kada ko panta nilia subscribe video long sitame na kilang don eji panchuning riglo. La pen pini recipe ni linal thona che share pan eji pukela lo. Pini adap anso gecho breakfast apan kopi se ke selama la ni linal tum hana che share pan eji pulo la senal tum nang lang do ignoy. La pen non bang ke nilila almond hedi badam la langkar nimji pu la bense breakfast bang bonai wipo hedi so la bang ni melo la pen aku dul tulang la bang ke kaju badam la pen kismis la tapi dunji pulo la sila lo son thom son pli pensi hedi pini ke anso ka selamji la se ko son si ka selamji kupi si ka selamji mala ni linal thana chi share pani pon ali tum nang lang don igno to tante la 5 minute phane di la pulang long nim padonang papang dug nang la pen la pu bang en thu po la bang ke sira sangpher hedi bini ke la sangpher pensi anso gichu iji breakfast la se koson se selam pon ma la nang litum step by step nang lang duni bomon so puthot ni lang thulo la 5 minute la phir hedi la kaju badam kismis la hai ingdu green tea lo la pen ahu kilo ma bang joy piklo hedi la si 5 minute kali 9-10 minute an bilu plonte pura ahu bang lubun pa mepo stanili bang hapa na porbi bedelo 5-6 minit ana porbi lo la ana porgi bita ahu amena chilo melo hedi la penon la puna thu bang ke nili sira bang hedi sangpher bang lang jo pa me po athe bojar dong ke jora sangpher sira aduk dukok ta thek bati di la sivini ba hedi la pujo po alang chi phakpo adho ka sira do ingduk la matum ke hedi asab bang le jo ta chok non nili en bang ke ingtang pro sira bang hedi asang pher bang la penalang chiplo da dim long sibilong ni cikrak pupule pupu hedi son cikrak thang hedi la sonong sibilong ni alang pura pachi tiplo da phan hedi la sila do ana sang pherta la dak biel lo cikrak along la sinon ko la dak padona alang pachi tiplo phan la penon kupi pisi ke jok doni ma la dak aseng anili thegi bompo la bangke gajor theni pidunji la ta kini se pidun phedi ala son pen kini lo plong te asap sabe titi me tidi achet la sila kini si pidun po na pen aku la dak pidun thu narikol nalitum optional narikol pidun de chok stanili bangke doko ko masi narikol pidun ji pialo si narikol pidun lo la ta kini si pilo la pen aku la dak pidun thu ji harsun ke air la tanang pidun de ta chok ba pidun ta chok pidun vek nei puala mawe kon sita nili ke pidun lo la pena ko ladak pidun thuji bok ta lep ni po masap sap hedi kali te alap durui ko matidi la sila ta lep ni lo la lang inon doan nili ke jok dunia seng an nili ladak bi gelo narikol gajor bok harsun ke air la ke badam kismis la pen almond badam lan lo la pen la inon la sira sangpher bang hedi alang pachi tiplo da dim sibilu matidi enke alang tiplo blo enke la sira takang poblo induk soplo to la inon asap takachera povelo la pen la ke la dak pi dunia seng an lo sangpher long la ke badam kismis po pen niling paklang iglo ke ni kera hilong si tun iji senela da ke cheng pi iglo ghi si pidun ghi masap so jang thu ta pidun le hedi jang thu nili tum rice bran oil sikicho la sela so jang thu si nili tum use ke cheng si pidun lo la ke harsun ke air apen anar nu pen nili da pidun thu lo bok la pen la almond kaju badam kismis la ta mena koi mati di la ke amasila ta pidun lo non pen la lom so ko pa meni phani di nili kup i check lo pen kupen la bok la ta sap injir lo pura pangjir lam nang ne men kon an hidi jo la sona sibilo la pen aku dak jok dunia sing dolang mati di gajor la ta rukini lo koi ni lo la pen dak pidun thu lo narikol color bang ekdom lang mi pik an lo la ithang ke air dolo ke app dolo akilo ka color dolo
mix lo khichiri son hedi bonsta khichiri kali nili ka selam ike pen malam so ko lata ko kup tu check po lapen la han bang hedi ingui dun lem de ni kal jak long ra phagi athe akedok han side lo ki pidun lada kismis ta dojok gajor ta dojok narikol ta dojok badam ta kithu asia ko alam soko kup tu chek lo puthon ni kup ingpu ben lang tu lo hedi lapen ladak ni pidun tu lo sira sangpher banila gute sangpher ta ladak pidun alo sini bang sipidun je hedi do onang ne sini ta lapen inti lake nali tum kan ma ke cho inti do khoi jui plon inti do khoi ta chok lo inti pa do e plon ti inti pa do e de ta chok lo lake nali tum ning hang lo test pan lo lake inti ke pidun wek nang po lapen la gote ta mix pa me nang po a color bang chet hedi apen la ko color asap supa ba in phanili thermit masap so pidun chom lo lapen la gote ta mix pa me po ki kubang ke kukelo lapen la ikha color bang ekdom lang mi pik an lo laso recipe men ke poha posipu hedi apranga video long ta nali thana che share pan iglo lapen la ke athak hedi asap color phan ple hedi labang ke dhuniya purot ni sipidun lo lapen la mix pa me lo ketching cement lab lo mati di narikol gajor ipi make jok dunia sengan badam ada ketching cement lab lo la sinon na bangke sangpher hansi jang thu pen karnu cholo mati di ki mix cholo la cement el lo apor do onang ne la so recipe ke selam ke hedi nali tom ada prang breakfast aphan ke mepik lo la senali tom to selam ikha nili ke pini la se selam la senal thana na che share ponik lo la pen chomi o sini tapi dulu mati di ake dok itu side lo asinali tu hana nasi share ponik lo asinali tu nasi nili recipe ke lang nali nang dok dun plong te like comment subscribe and share kori ek bekha to tang te pini video pini recipe dak sing tonik po mo ko next le chetong thik lo na